Pasalamatan da po ni Doktora Annalisa Sangil, Luz Medina ating kayong pamilya, Vic at Tita Hingko ang tring kayang anak, Tess Laos ating kayong pamilya, Norman Edward, Iwa Olin, Bettina Razon, Ten and Jenny Limson, Noble Minds Montessori Incorporated, Ivy and Anne Esteban, Marilu Chamzon Zapata, Nathaniel Luigi Carranza, Calvin Kane Umali, Salamat and Makasaet family. Thanksgiving and good health of Imelda, Clifford Ray, Crystal Rio Omali and family. Thanksgiving and special intention of Aaron Michael and Melissa Razon and family and Benedict Baluyot. For the guidance and protection of the Holy Spirit, for the families of Alfredo Jr. and Amelia Julian, Eusebio and Norma Parungaw, Ani Razon, and Dr. Annalisa Osorio. For the birthday thanksgiving of Father Bien Carlo Manuntag. Good health of Abelardo and Lourdes Silo and Benedict Baluyot. Complete healing and speedy recovery of Milger and Antoinette Javier, Reynardo Ventura, Fred Cabalya, Lorna David, Marilu Chamzon Zapata, Richard Gonzalez, Susana Macapagal, Melissa Villanueva, Nestor Reyes Jr., Jerwin Uliege, Neil Tanweco, and Dr. Leticia Yap. For the special intentions of Vic and Tita Hingko, Zarina and Patricia Foronda, Lori, Romel, Rashid Medina, Dr. Brando and Luella Angeles, Orlando and Rosely Pesigan, Agatha Pesigan, Rebecca Gomez, Choi and Yan Hizon, Paulo and Tuesday Hizon, Russell, Bianca, and Jared Risiron, Victoria Joy Balingit, Joy and Vicky Blanco, Romel, Riza, and Pauline Del Rosario, Serafin Pexon, Eleanor Ventura, Dion Miguel Sanchez, Anton Reyes, for the successful board exam of Aristotel Canlas, for the special intentions of Rowena Lagmansongko and Margot Soleil Jeslani. In remembrance of the faithful departed, for the recent death of Dr. Josefina Marin, we also pray for the souls of Juanito and Romula Serrano, Liberato Levi Laus, Potenciana and Seferino Laus, Francisco and Juliana Abes, Virgilio Castro, Richard Jules Medina, Zar Noel Medina, Agaton and Consolacion Bartolome, Eloy Sr. and Purita Medina, Virgilio and Juanita Bartolome, Melencio Bartolome, Jacqueline Jose Medina, Romeo Lacanilao, Rolando Cruz, Pedro and Purita Cagaanan, Rosette Santos Ambrosio, Juan and Avelina de la Cruz, Perlito Canlas, Rodolfo Siriaco, Elpidio del Rosario, Maria Nocampo, Virginia Co, Amando Layag Sr., Estela and Narciso Layag, Remio Pangan, Magdalena and Elio Madrid, Honorato Bustos, Cesar Umali, Natividad Buwan, Ramon Ramoneda Sr., Cesar David, Elizabeth and Floro Dulay, Santos Pascual, Deo Gracias, and Maria Remalin Aguirre, Policarpio Ponce, Belen Cano, Rodelio Batak, Jose Trina Perla, and Rodrigo Yazon, Benedicto Tapia, Mariano Marni Castro, Jose and Rosalina Ginto, and Angelica Ginto, Restituto Conanan, Jerome Tomas Tria, Roel Gozum, Leo Duruelo, and Clarita Duruelo, Maria Paz Miranda, Oscar Villarayes, Villahermosa Belo, Isaac Inot, Zardas Medina, Ann Canillo Bayer, Maria Valencia, Norma Aroa, Efren Deng Reyes, Violeta Tamayo, Faustino Capeña, Julieta Capeña, Sueria Ocampo, Mario Amparo, Ernesto Arnaldo,
Hirohito Gaufo, Alcunanan, Jose Binulod, Wenceslao Bales Sr., for the death anniversary of Felicissimo Velasco, and for all the souls in purgatory offered by Tita Hinko.
King lagyuni ipa, poning anak ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasyam pong kapayapan, iba't king Diyos ay patamo, yasanang parating mantabe kekongan. At kaya kaanti mo rin, Kaluguran kong kapatad, matula tamo, king pamanyatangda, ring larawan na ning Virgen de los Remedios, kayang tabe na ning kayang anak, Santo Cristo del Perdon, i karidad king kekatamong parokya. Manano na sanang iting krusada ning penitensya, ampong karidad, mamye sana kekatamo king grasya ning ngapong Ginoo. Ban itamo magbayo tamo, at mibuklat tamo sana gamat, king pamanyaw karing kekatamong kaparang tao. Ngining aldong iti, parang nala naman ning banal kapulungan ning Diyos, dingadwang martir, isan Juan Fisher at isan Tomas Moore. Adwan tamo king Diyos, king di na nakatamong tetagan king kekatamong kasalpantayanan. Kapatad, aminan at sisyantala ring kasalanan tamo, banketa, maging marapat tamong midawon kaniting banal ay Eukaristiya. Ginong Jesus, ikay mayupayang Diyos at prinsipining kapayapan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, ikay anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikay amanong mi katawan tao at ningning pa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king di alang angga, Amen. manalangin tamo. O Ginoo, makiramdam ka sana king panalangin mi, kaniting masayang pamikatagon. Atularan mi sana ing tetaganda kasalpantayanan, dingnuan mong martir, San Juan Fisher at Santo Tomas Moore, ngayon gaganakan mi kambening tapat na debosyon, ingaldodang kematayan. Itiadwan mi keka o Diyos, kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, King kami tunganing banal na Espiritu, manggaman King alang angga. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro dingari. Lisuba ning aring Salmaneser ning Assyria ing Israel at kipkuba ning Samaria kilub ning atlong banwa. King kasyam ng banwa ning pamagari ng Hosea. Sekupa ning Assyria ing Samaria at binihag nala ang pondela ring Israelita king Assyria. Tiknang nala ring mapilan king syudad ning Hala. Ding mapila naman, king lele na ning ilog ning Habor sakop ning Gosan, at ning aliwa pa ka karing syudad ning Medya. Milyari ti karing Israelita, uling mikasala la, king Ginoong karelang Diyos, at milwal karela king upaya na ning ari ning Ehipto. Sinambala karing aliwang Diyos, tikyanda ing kaugalyan daring taong tinabi na ning Ginyo, inyang palubnala ring memalena king labuad ami pangako, at tinggapda ing eustong kaugalyan at tinatag daring ari ning Israel. King kapamilatan daring tubod a propeta, dinina ning babala ning Ginoo ing Israel at ing Huda. Ngana, lakwan nyo na ing marawak yung dapat, at maminto kayo karing utos ko, at siyo king kautusan a pepabal ko karing propetang talasuyo ko.
Dapot ela may kiramdam, mga siyas labuntok, antiring pipumpunan dang eme nalig, king ginong karelang Diyos. Era la pinsinginan ding kayang kautusan, ela tinupad king kasunduan na may pikayarin na karing karelang pipumpunan, at migmaklak-maklakan la karing balang binyena. Sinambala karing alang kabaldugan na idolo, inya meging alalang kabaldugan. May kyapos la karing mga rawak dang kaugalyan ding bansang makapatulog karela, lipat ning binawal na la ning Ginoo. King muana king Israel, tinabi na la ring memalen king panimanman na, dapot tinaga na la ring memalen na ning Huda. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, ing kaya katamo pampakibat king dalit. Saupan mo kami king wanan mong gamat o Ginoo, at pakibatan mo kami, ulitan tayo po. Saupan mo kami king wanan mong gamat o Ginoo, at pakibatan mo kami. O Diyos ko, sikwil mo kengan at digpake kami ing kabigwan, e nakasami mo kay kami magbalik na kasa. Saupan mo kami king wanan mong gamat o Ginoo, at pakibatan mo kami. Pepagalgalan me ing labwad at kekayang biklat. Ulipan me ing gabon ameng aptak, ban eya misambulat. Pepabustan meng magdusang makanyan-kanyan ing kekang balayan, pase-pase kaming anting tawang malasing. Saupan mo kami king wanan mong gamat o Ginoo, at pagpakibatan mo kami. O Diyos, tunay mo na kewaring gilutan at ke kaming kawal, mo nawari patnubayan? Sopan mo keng makilaban karing kasalang, uling ing saut ning tao, alang arapat na anuman. Saupan mo kami king wanan mong gamat o Ginoo, at pakibatan mo kami, parangalan tayo ping maya paabalita. Sabik kong manayak ing Ginoo, panaligan ko ing kayang amano. Inginu mantabe ke kayo, At kaya ka antimurin, pamamasay ba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga na karingke ang alagad, eyo atulan ding aliwa baning Dios na kayo naman atulan. Pablasang atulan na kayo ng Diyos sa pangking pamanatulyo karing aliwa. Ating panyukad yu karing aliwa, iyan naman ing panyukad na ng Diyos ke kayo. Bakit pinakakit may puling king matana ning kapatad mo, at emuneman apapansin ing troso nga tiyo king sariling mata mo? Makananong mong ing asabi king kapatad mo, pabustan mong ilako king puling king mata mo, kabang metong yang troso ing atiyo king sarili mong mata. Ipokrita, muna may pamong ilako ing troso nga tiyo king mata mo, kanita manakit kang masalese, at ilako may ing puling king mata na ning kapatad mo.
ing mayap ng balita ng Ginoo. Kapurian kay ka o Kristo. Maya pa, bengi po kay kongan. Maya pa, bengi po king kakatamong kura paroko, yapong Rick Serrano. Yan po. Mumuna po, congratulations po king kayong parokya, uling Kenya po minunang linub king kakatamong bikaryato, ing larawan na ning Virgen de los Remedios, ampo pa po ning Santo Cristo del Perdon. Yan po. At po tang at syulureting larawan na rin, siguradong mabyeing kasalpantayanan. E po. E mo man kailangan na usan ding tao mismo ilaring daratang. Pero po, ingkutang yapin po ini, ing papalad na ning kakatamong mumunang pamamasa. Nano po ita? Katapatan. E po. Our fidelity. Bakit po? Ingkutang kayari dang meko ring larawan, nyari na naman. Po. Emo po, makanya ning milyari king Israel. Anya pong umpisa, no kapali ding tao. Po. Ila, po, milagablab ing karelang kasalpantayanan. Kutanga na lang Moises, anya nga chuluking disyerto, sabyan na ring tao, makibat lang ang Moises. Ing ega na ganang adwana ni nga pong Ginoo, ibyemingan. Pero, sasabyanan ng kakatamong pamamasa, bandantalwi nano po, lameging tapat. Nyapin po, ingkutang itamo. Po. Kumusta tamo? Pilane pong banwang balik-balik, ing krusada. Po. Ingkutang mas maging tapat tamo, o potang kayari antimong ala. Itang migising at misindi matdamo naman potang mewalani. Anyapin po, yaning metong hamon kay katamo. Nung itamo, maging tapat tamo. Our faithfulness to what? The Santo Cristo del Perdon y Caridad and the Virgen de los Remedios had actually given us. Babiyayan tamo ita, sisesen tamo ita, tamo papaborin mamamatday ta, hanggang potang magbalik la. Kadwa pong bagi sasabyan na mabilis ing matul karing aliwa. Mabilis itang asabi, ay, makanyan naman, makanini. Alayang gewa. Kami kaming nepagal. Kami namoy ating gagawan. Makanyan. Pero po, baloy po, metong karing bagay sa sabyanan ng kakatamong ebanghelyo. Bayo ka lumawi king luwal, lawin me pamo ing kilog mo. Ing ka mismong sarili. It is easy to compare with other people, pero yung kutang ika, are you doing your best? Tatandaan niyo po, keta pong king templo, ing Ginoo apansina ni itang balu amiglageng adwang barya, at sabi na, yung peka marakal dili binye. Bakit po? Kasi nung ukumparami itang binye na, karetang binye dang mga raguldet ang mga kwalta, alalaman po, they account for nothing. Po. Pero po, sasabyanan ni nga pong Ginoo, yung peka baragul binye. Bakit? Because she gave from what she will live on, while the others gave from their surplus. Anyapin po, ing bayat na ning pamamye, itang nung ikumpara mo yung sarili mo karing aliwa. Ing kutang yapin itang ika, binye mo itang agyu mo. Did you do your best? Because in the end, the Lord only deserved the best.
Sana po itayong pagkapilitan tamo. Ipagkalubtamo karingaldo tutuki. Itang peka mayap ke katamo. Itang peka masanting ke katamo. Po. Yan yung tunay penitensya. Itang pasakitan ning sarili mo. Po. Ali po, penitence is actually trying to squeeze out the best in us. Ipalto. Bakit po? Because when God gave His only Son, niya pong binyene ng Diyos in Santo Cristo del Perdon, He gave us His best. Ito. Ing binyena ni nga pong Ginoo, ing kabubugtunga ng anak, uling ya, ing peka, mayap. Ito. Kingapong Ginoo. Anyapin po, hingkotang tatapatan taboy tang bibyena ng Diyos. O itamo po, makipagsing ka tamo mo o makipagligligan tamo mo, karingaliwang tao. Atin pong makanyan. Ay, bayo ko mamye, pilan niyo wari binye sa akong ngabiyas, ikumaring makanyan. Mamye ni mamye ko nganam. Magkano yawari binye kayi? Mag-donate ng 10,000, mag-donate kong 15,000. We can always do that. But the thing is, did we actually give our best? We need to compete not with others, but we need to compete with ourselves. Dapat po, ingkotang binye ko nga ing agyo kong ibye. Kaya ba't po, katatalyan sa sabyanan ng kakatamong ibanghelyo, lakome, itang troso king matamo, ban kanta maging malino, po, itang paglalawe mo, ban ala ko may itang puling king matana ning kekang kaparang tao. Hingkotang, do we really see, po, as God sees? Ita pong kekatamong panlalawe, panyukad karing bage-bage, yapin mo naman kaya ing panlalawe ang pong panyukad na ningapong Ginoo. Kasi po, pwede pong ing panlalawe tamong aliwang-aliwa, anyapin para kekatamo, po, itang akakit tamo, karing kekatamong kapatad, puling ya, pero para palaki nga pong Ginoo. Itay meto nga bagay, kayang akakit amasanting ting tao. Anyapin po, siguro dapat lawin tamo. Are our sight, in panlalawe tamo, kalupa ni kayaning panlalawe ni nga pong Ginoo. Ita kayang salang akakit tamo, itang salang manibatan kingapong Ginoo, o pota, ing sala na ning yato, yung katamong gagamitan, banketa, akakitla, ding bage-bage. Sana po, tamo pa'y silo, king sala na ning yato. Nune sana, ing tune salang manibatan, king espiritu na ning Diyos, yung gamitan tamo, banketa, po, akit tamong masalese, ing bage-bage, banketa, ing pamantayan tamo, karing bage-bage, king biye tamo. Itang didinan tamong ulaga, king biye tamo. Yapin mo naman, ing maulaga, king apong Ginoo. Ning kayo po tapong lalon ko rin, ipungadwang imahin na rin. Lalo na po niyang parish priest na po ning Santo Cristo del Perdon. Lunglawin niyo po, po. In Maria, po,
ay nekabubong. Gawin niya po, nekabubong, nekakorona, nekabalot, ne po, ay singkasan ting ningkay pa po. Ne, adwan da pa po ring tao. Palitan niya mahalan, banta masanting niya susulod ding birhen. Ne po. At totoo naman po, mga santing la rin pasulod na kayong birhen. Pero pulawin niya po'y Kristo. Lubas siya. Alayang bubungan. Ningkay, akit mo. Si Mapin po ngayon, dakalya bulaklak. Dati ningkay, akit mo. At inyang bulaklak kita lalam na, yung birhen mamuyuputan niyang bulaklak makanyan, kulang na mo. Mo ni akit. Ingkotang yapin po ini. Istuya kantayong paulagata mo. Kaba po, nung lawin tamo yung tuturunan ng pisamban, ne po, maging importante yamo yung birhen, uli na ning kayang anak, ing Santo Cristo del Perdon. Anyapin po, ken ko sasabihan kay kayo, ing pamantayan tamo, ampo pa yung pamantayan na ning apong Ginoo, pareho la. Pota naman, po sabihan balutan taya naman pong malan, po yung Santo Cristo del Perdon, nali naman po. Pero po, pota naman, itang pamantayan tamo, marayuni king pamantayan at panlalawi ning apong Ginoo. At sana po, yan ingipagkalub na grasya kay katamo ning pamagdalo ning birhen ampo pa ning Santo Cristo del Perdon. Ing itamong pasibayo manakit tamo nung makanano nakatang akakit ning apong Ginoo. Amen. Talakad tapo. Pakamalan kong kapatad, kambening banal espiritu at syukaring puso tamo manalangin tamo king ipatamong at syubanwo, ang magnasang miligtas laring sablang tao, kapamilatan ng Kristo. Nga tamong ining manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king mabilog a Santa Iglesia Katolika, sana ing maging balayan ng Diyos, king pamakisamak king katotohan, lugod at biye. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king kekatang bansa, ing hustisya at dapat mayap, sana ing maging batayan ning bayong kaayusan ning lipunan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ing makaiba ng pamaningat ning Diyos, pakikawal no sa aret ang makarayo karing karelang pamilya at antimurin ding alang obra, ding mebalo at ding ulila, ding matwa at ding magdilidili, ding malungkot at ding masakit, ding kalulu at ding era asopan ing karelang sarili, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katangang makatipon keti, ban makiramdam king amano ning Diyos at magmasusi king Eucharistia, ing kapayapan at lugod ng Kristo, magari sana karingkekat ang pibale-bale at komunidad. Ipanalangin tala king tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iuli no sana king kayarihan ng maligaya ring kapatad tamong mayango na biye, at ipagkalam na sana ing kapag nasanda ring pamisa. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni, adwan tamo ing sarili tang kapag nasan. O Diyos, sa ginumi, king kamatayan daring martir, pepakilala mo, nung nano ing tune, pamanyal pantaya keka. King pamirakayanan ming tetagan, king kapamilatan daring banal mong martir, San Juan Fisher at San Tomas More. Apa matutuanan mi sana, king pamibyebyemi, ing kasal pantayanan apisyag da king labi mi, impesyag mi king labi mi. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Talakad ka po. Manalangin kayo, kapatad, baning kakatamong daon matanggap yara paning Diyos sa panglubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuiting daon karing gamat mo. Kingi kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. Kingi ka sa plalatamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O banalaig pa, tanggapan mula sa nareting ay na lalapit mikeka, kaniting kapigaganakan karing banal mong martir, ipagkalumusan na kay kaming talasuyo mo, ing maging karapat dapat kami sanang manatiling meet mong tetagan, king pamipakilala king lagyo mo. Itiadon mi kapaminatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo. At kaya ka antimuri. Itasyula ring pusuyo. Makatas na laking gino. Pasalamatan tayong kinung kay katamong Diyos. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabusing puryan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong numan ka rin o ginu, banalig pa, Diyos sa malugod ang pong maganaka. Uling indayang binubuda ring non mong martir, isan Juan Fisher at Santo Tomas More, king pamapakilala king lagyo mo, at king pamikawangis na kang Kristo, papasyag na la ring makapagmulala mong dapat. Karing dapat mong deti, gagampanan mo ing kabanalan, at pagkaluban mo lang sikananding may na, banlang babibiye patutu dikil keka, kapaminatan ng Kristong ginumi. Uli na nita, kambering sablang upaya ning banwa, ikamiman, paligayan da kaketiking yato, alang tuknang ngamingening pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan,
Ulinite pagparalampumi, itugtugwing espiritu mo timong titiya pangambun, karetingahin mi. Ban mi pabanalan lat para kaya kami magawa lang katawan ampong daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang bengin mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubtinaw ni Biena, kimpamaylasa ampong kamatayana, kinwaning tinape, e pasalamatan na kampong pinuri, piraso ni, dinwang niti karing kayong disipulo at ngana, konan yiti, ikongan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ni ngapunan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri, tinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana, kuanan yiti, ikongan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pongalang hanggang tipan, ami bubu para kay kayong pong para karing sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan yiti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan niyo mapamakalulungi pa yung kamatayan ng pupampamanyubli ng mebye. Daraon mi akya iting tinape ng biye, ting kalis ning alanganggang kaligtasan. Lain ning pasalamatan kay kayong pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ampong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan mi o ikpaing banala kapulungan mo makalaganap king metoyatu, ban mi ganap yaking lugud kambi ng leo ing papami, at Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo, pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mulan mo ni kapatad mi amiuna ng pepainawa king piwong kapanayan ing pangasbing mebye, king pakalulumi dala mula di sablang miyauna biye ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami gaan mo kami ngang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kambi na ning mga Birhen Maria ning Diyos, kambi ng San Jose ng esposo na, kambi ring man mga apostol lalo na Isanudas Tadeo, kambi ng San Fernando ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kakabandaring panahon, apurian ang panapaligayan da kasana, king kapamilatan ng Iso Kristo ang anak mo. King kapamilatana, kambenang pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ng pong ligaya keka, huwag panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Mapamintu king amano ning talapanghabos at king alkus ning banal at turo, nga tamong ining mangangas manalangin.
Ikabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon ni. Ban king kasopaning pakalulong mo mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabang pagsadyan ming nuwan nakapanayan, ampong panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi ng karing apostol na, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalik na ni kay kaming kasalanan, napansinan mo kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan may pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimuri. Antimong anak ng Diyos ning kapayapan, pugayan tayong metong at metong, king tanda ning pamisan metong antimong may kakapatid. Kapayapan. Nyo'y tinapin ng biye, nyo'y kalis ng kanwanan, pilasan yu't lawan ing kaya paning Ginoo. Ginoo, e kumatampang tanggap keka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tapo. O Diyos, manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pepakilala mo king ugaling paralan, ing misteryo ning krus, king biedang delanan ding martir mo, king pamananggap min, king bayong grasya, kaniting sakripisyo ning misa, malugod mo sanang ipagkalub, king pamanatili ming tapat kang Kristo, at ing alang likad ming pamagmalasakit, king ikalkabos da ring sablang tao, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At kaya kaante mo. At bendisyonan ako nga ning lubos mayupayang Diyos, ing ipa. Poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umetamo king kapayapan, paligaya king Diyos, king kakatamong biye. Salamat King Diyos.